nganggekeun upah adalah ujrah dalam kitabul bai'i yang kena ajir, muajir, mustajir yang pegat skripsi bet tak kira itanya mudah bagi orang yang biasa yang mudah, bagi kitanya yang hana biasa maka gayu EU tak EU tak aju berlepas ke dia pucuk tak cok bah mudah tak JWI tak jual sahaja dia yang tak turun dengan pegat skripsi sesuatu yang sukar untuk dikerjakan, boleh orang lain mengajarkan secara diupah. Cuma dalam prosedur perguruan tinggi loh Lampung ijil lagi nya menyohanjit berarti jih maksiat iu pegat skripsi bagatanya tak tung upah pegat bantu maksiat nya menyohanjit dan itu pun boleh rektor misalnya skripsi diu pegat bagap tetap hai pelului truk buat kanan nyol jino pi kadang si rektor tukang pegat minta apa kaum PP dan kaum PP lagi rapat buah nantong rapat buah yang sekedinya buah mendung hadir padahal ji tengok tapi nama mata ji dua lapis lahir takalan iblis padahal tengok hasil rapat anak buah pi nyo dosen pulau dekan rektor sabi but pululuh mandum mahasiswa skripsi yang handi juga bantu pegat baik menan tayu tulis hubejid droji kemudian ta koreksi lagi tanya yang hana betul tayu betul nya dari A sampai Z itulis leko yang sarjana palsu bak payah baujung SH bohong